Be a meme one so start be 3. Okay. No man so we do fee be 4. Okay. The actual time na dey see ye ne dey. Nya dey obia kan kire say time A and time B. Say no obia ni. Sir, obia ni dem won kwan na we dem. Ti on to say ni ma be fie na nsa na wo be hu say dey asini. Phone no hye ne minim say. Waka ne nsa bom na order phone no so. Nti bra all friend na onti no odane no. Odane na say phone no hye ne minim. No butu am. Ne ha. Baby na phone hye na ho hye. Na am say the boss to say ho so hye. Na phone. Na no so. In fact, din say meet me one call much me anko he. Oh, o say o mo send video na me say da bi me hia. Sabi ya kase. Me bra ko bi so. Me say na phone na o say na no so asese. Kafa. I was young and Obi Akwaba at the Baba Grace TV. So, you say, Yampo Yanko Pato. Obi Awe, Adiachi, the Antias and Fufra, Ayanichi, Bear Nakakeni, and our content of this one, and sending a number. And somewhere Namuna, and I say, Ablan TV, Yako School, I was senior high school, Sabi, I also was see. Ama Modern Akasa Amwaye Yamedia. Now say and some of us say Yakubia cannot say the hotel. Yamia dum ye dear more bedrew your fast yen yaketway, Nifie. Sabri Busian for her, have a young papa, Hamana Kwaba. Not that we be a for now watching Simuka Kelly. Eliache, Papa, with a Mayako, Cafe, Yamin Sheldon, but not in the Savada. But me dey watch here do. Oh, okay. I just watch here though. Odi any ablanti awe na me dey. But o me ba. Okay, your friend is Your friend Hansen could be a watch. Oh, okay. Anyhow, asemu a yɛte wɔn from no question it is e dey ankas na see ba say what are Because to samote ya said the mote ya na it is okay. Na at the crop pot you see that very day ne dey em say nyankopon ene akora na wafiri mu no omo kwa na betumi aka Okay. asem de see ya nkasa. Okay. Sanse me anya me no omo na te. Okay. Na ne ma me so am say oko school. Oh, okay. Of school ba na ja wa besua de ba besua de. Nti according to ne maame information of the maame na kire say Abranche Obanko school. SSS. Oko school asante. Oh, okay. That's a Oka final year for mo betwe. Oh, What's in Oka. Okay. Nti na uchem say Abranche. Nti the koye say ohwe a Friday ye twam ye of school ba ye no. Ota the phone so ade. Oh, okay. Nti medical ka say they see actual then they see any there but information we nya ne say bra o sua there no like prepare the scene no likely say na o sua there be that's what for mu die nti na phone so wa plug it. Oh, okay, I will charge. Yeah. Nti likely say we of or die and okoda phone so. Okay. Nti bra nso no ton tender no strike here na e catch phone. Oh. Tini maame efri jomba ya okọ dem ho no odi na duane ko ma. Yes. On the onim so wada. Obo ni din hansi nice. Obo na nyane no na yeso hu se da bi se dem ba ne tie no. Nti o time a opija no odan na odum plug no odan na yeso se why ni nsam ye ni say. Okan nsam abu. Me ni say. Ena oda phone no so. Nice wa hawa nya media. Na bobe say oda. Na maame no baby a meme wonu so no start be 3. Okay. Na maame so we do fie be 4. Okay. Nti
the actual time na ade no si ye ne de me ade obia kan kire say ye time A na time B a say no obia ni sa obia ni dem hono kwan na wode ti on to say ni ma me ba fie na nsa na wo be hu say de asini wow nti oyele anasa ne ma me kire say ebra okopie ni ban so no wo say na waka ne nsa no ahia sei e na de bebiem na na asi say na ositi phone no hye ne minim say waka ne nsa bom na oda phone no so nti bra o friend na onti no odane na say phone no hye ne minim ka no butu wa na say buzu say ne bia ya nyina ma hoden ya na nanso amana ba cho yesa minimu ade ya na say nyina hoden ya obisa obekọ no wo hye wa yetu oba no wa yetu wa nyetum na ho ma kwa bia ne ha ba bia na phone hye na ho hye na am say the boss to say ho so hye na phone na no so in fact din say metumi o ko ma chimentumi anko he o say o mo send video na am say da bi me hia sabi ya kase me bra ko bi so mo che say na phone na o say na no so ashe na no say na phone wow oh fi say what na me ya aduma nka 10th July and ko bi na 18 years Send you Sakura 17 or 18 or SHS3 or your course way. Generals. Oh, okay. Wow. Send us here, Ebian will be no describe nature any said the baby or be quiet when you was oh, you near don't feel you can answer. Say mean chen say the issue and first of all, you can share this teacher and say never heard this one because I don't know. Mama cancer we say 2 months ago. Okay. That was 2 years ago. Okay. Me ta ba oba omo. Oh, okay. Nti 2 years ago me ba me betra say I was da gina ho. Nti me gina ho no na oba be gina me nchen. Was da me no wotintin ya ayepe. Wow. Nti me ye ko ho me isu no na me bra mo ntem ase bo mo ko he body no say sesi ya metumi aka say one metintin be yepe. Wow. Body so kakra. Na nisu otisa ya nkasa ja wa oba. Nisu no de no one say kakra. Last Sunday me fan lifestyle kakra. Last Sunday ofre me na mo baby ofre me na yes and ofre me no what background was da de wan kwa sorry. I'm say dey da o na me kan baby am o. No see you. Ota kan kire me say man ko baby e do Wednesday no man ko baby am mbra no fa me ko asoro baby. Wow. Oh boy you are sorry drums so sorry. Obo drums so Methodist no muko. Oh, okay. Obo drums so. Oh. And then 3 days ya wa ha no na CAC sofu eba oba no ka say opon school after school na ko oba fie no oba CAC ebe board so and sankra no oba fie incident the phone yeah na o cha phone say yeah na cause e be say blast and pressure sad to say phone na dum police for no my the phone come out and this be the my back they be a charge I say and you be a phone here but blasted and blasted but I'm also copy so okay hope is not phone blasted yes sir blasted there me say they blasted we say blasted phone and blasted okay but here the skin no and now who say contact who say and shatter Zenia sabio min kawo ya oba no ofa ya obu na wo ewo de ni pa nyina kwan ba na faso oku mountain so okay and some big na mountain so you go actually say MC phone no blast if abona ma bana mo apai mi no ni ade o mo e kasa ansem mo what it is because of our intimate and TikTok because nipa na ode ade nko to me ni nipa ko ode ade nko to but na say what TikTok because of our intimate me who say me ko TikTok and na ma copy so
Ti preocupa obey mame. O koko pie ne ban so preocupa. Any other no who asem. Beginning dey no nim say akra ni mu. From the onset no nim say wada. Okay. Ti akire no hu say nye da no wada na problem say na aba no. No nim say do shock wanya shock but e bia omu yi. Nti ama o tia mu ankrofo e be fa. Mo de no ko. Ti ho no mo doctors ko prove say wa nya me. Mami the my say. Me do pe. Ti the all you want to say. Wa no na ye me ne ma me nyina first. Oh, okay. Ti ba ko aka. Ba na. Oba. Intimate na be so obisa ni ase di are hot ni so. Me by mama to book bi am de bre no. Say we are obehwem na ni re be fi me memories ni. Okay. See, that's a post for the fat body na ko ya. Ya post for the fat ko say ya post dey asem na post for. Anura na ye ko every day incident ni see na anura na ye weekends. Nti na say I was say ye ko ji court order. Okay. But it's an say na ye weekends in something na ama ya nsa antumi anka anura na ye ko ya put you to bia. Ama ya nsa kan order na. Ti ene pa na yetumi ko hwe ba bia akra na order. Much rather. Also went to me uncle. Manko. Metumi akobat me pese me jedi se me banagu. Oh. Because emo ya pa. O he papa o chese the bano. Asem kwa o kan se the bano oben wo ya ohun a wentimi ntina. Wo so oba na ban nchen o se dada. Bra oba ya o se amehwe me na otenten de o wa. Se papa ntina ni mu na ba akwa na kwentimi nsa. Na preocupe o ho na front mi hwe wo fie ba bia wo na front say. Sa Sunday no frame me. Okay. Come on, me dey no. Nye ni nyina na metumi dey but asem o kan ya. O se da na o se o ye classes. Me send this kind of man. But me send this kind of na figure no kan man ti. Okay. Ti me friend ma me na no ma me so this kind ma me send bro figure na me te ye no so. No me say figure na me send there yes after pen akwa na ka kire me. Okay. But man tin say into a friend me no be say that. Scanner was send me can't tell me send them no scanner was send they send they say na me can na no be sense na wo ka say me send they say no wo kan figure na me send man ma na me ka say bia ne ma me aka amount na me send dey na me say dey be wan kasa say na kan o say dey me can say na you say amount na me send man ma me no the same amount no kan but me ma anti na me say mate na ma me so ni scanty on the woman ma me use here that's one me the aka be man asuma ka che me say da sembisa me bisa obebi na unya na se wonni bia ka che me say wonni bi wow na me so me friend papa na papa me ntumi nka nkyere me na me wo me na wo say woni me bia o here bia ha akora bi me say ya na me kan nya ho ne dance me kan say akora bi ni say papa weska ti se obi se ma de na me show ni me ka cho say me ni bia wa me ni bi mpa wa say me ka cho say o mate na fie kwan me fa so me nya bia ma no pede mo me kan na say me kan ya ono nyi me de ni no say me je dia betu no say mate that was the last time me akra na kasa that was last Sunday adebechi ama incident Sunday twa me 1 week. Okay. Since this weekend. That was Friday. Nti ona me ne kasa ye na. The Friday. And na Sunday and Friday. The 5 days later. Na me so me ne keto na kasa say me ba ha Saturday. Oh. Keto no me ne bi ko na bisa na say class will be say no so will be from 5th to 10th na me say there be me ne gym. So to me from 1st to 5th do pe bia me ya me bisa na do pe into a frame Tuesday no can say daddy me di first today na be na say me ba ho to me ba na me bisa o de open no na me ya ma no bisa say to be ba da be na me say da be na wo pesa me mbra no say Saturday tina me ne keto na kasa say Saturday no ka me ba wow o boy mu free fine fa me free do man kwa be na ma me free so fi man point ese da mu na yi na kwa be
Emo ya. Ti ye feel say ban say na si. Ye ka say o charge phone na say na yes say ma ha. na me phone as me phone me si ni na so me hey Okay. na say Oh, nti no so my friend said me see no my friend me phone no frɛ obeti say belly but belly wa ha Friday na no. that was Friday nti in fact na say I almost say bi kra bi a ma shada na me pick up phone nti police phone na numbers bebre nti me ma me nua na Okay. ati hɔ nti ɛyɛ ahomakye Saturday na ahomakye Okay. no free fee of na me nti Hey, asomba. to ɔfrɛ me a na onyame tu ɔfrɛ si number ɔfrɛ so me ana ɔmo de phone brɛ ahomakye bɛyɛ 5 na say papa na ade na ma frɛ wo ana me so me phone na say ti ɔfrɛ me no osu osu dem say definitely ewu aba but ma nwena nkɔ me ba ti ɔkan na me say asema kan say Hansen ewu obayi nyare bia na ti me cast me fa na say agro but the bisa the cast me to bisa na say aden then na ye na obi chi pachi na homachi ade nyanchi na me dan phone to na biare na ti me ba kwan mu na me yi on to frame sa na me koyi na mo ya keep up phone bia me je yusu be matato be na me de me merchant line na da so ha nti me yusu ada obe 2 years me nyi battery na me ye fast na nko fat charger che no kura me yi battery ni kiki ansa na metu me de me yi me sam no to so na me de to so am frɛ ne ma me ketua na ono so kan de esi kire nti da tabe kwan se me nam kwan mu am me ba afibisa pa wow ti isi ade makoje ko so ndi posi for bia am kwan se mutimi to na wasi mo ba nesa odi wa me dan ba ko no mo na ya se si jere no ma no se o ntimi grant say down on me that them obi we just that one is fine nti isa me peda na ka say onya on kan kuma to before say baby bibia no me be peda ya man no and I was me ko yim akra na tare nyina so kra o say ni ko ase na ni hu akra na tare bi ya nyamfa na currency eja ye ja wa mwako nse bebre na what want interfere so Ghana for IT Ghana for sure won bi ase mo nya mu nchi mu yi bi bedi ka kase bi se oni mu pai mi nu bi se dendeni na o me sentisa na aye ne ha and I'm so no etukaka na phone no na etade wono na sanse na wa yesi ni na ma phone hye ne ha nti so bi se phone run entisa na ya obede me kura wo se o mu papa nti da bi mo bi amfa na ko so bi yen hwe nti se phone hye ne mu a phone so ya de akoma police for enya phone we ne de akoma police for ebisu kwa ka je se mo pai mi no ase me bia se ni and I know on she said ebisu yes one she ade no ha enye light na chi no e tender na strike on say electricity for obi mu a ene man shi wa we no one shi okay say yes be an o phone no charge nti a betumi abasi be tender na akwa na ko basa wow that what been paying them that what yes me tin wa achiri na me ya metaka say iPhone me nima de crowbar tanye phone manage okay you saw iPhone iPhone say me be hu me kra nyum nam to phone man okay nti me be hu phone na iPhone no na ma hu ma documentaries bia okay iPhone e show ho kra etumi catch fire I think say me hu bia yeah ma hu sa documentary nti ama o de no kra to nchen enya ade a enyi phone a mani mbre ti me hu say me go for phone be hu say iPhone ama anse da anya me wan we wow okay and your football na be ma awofo ye hwe and enya awofo kwa Ghana man na bi o wa na fun ekura na o ye kwa na ofem wada national league football no de ye me say me kura me ka ho bi okay madwuma me ye me bre pa ntito da
phone kita wa bon so afumada asemu nti a very serious issue I was say obi obenya video ni bia hwe no why very careful with mobile phone at whilst titro ni se bia wo charge ana insu auto me say insu auto na ofre me das me pick ana me ya me ka to insu auto straight ana bia frɛ wa o frɛ me na ma pick ya after all me from ka say insu auto ntina ma pick me hu that same Friday na insu auto na mo baby insu auto obi ya ko me ka say Saturday na o ye no you say me say metia obi wo say ana sabe obi anso ni wonu akye se na odi eye kwa na bebisa obi a ka se na odi ye kwa na odi say obi ani ano ana ntete na se na odi ye kwa la ade no de me nim say tender strike wa untumi nye bibia bi ya say I mean we emotion nti se de o ni ma me so ba na wa ye say no could be said na wada okay sen sa no me hu ebi na dana what from that phone so okay me da me ta yesa do nye say but me ta tu ho so mo nim sunsun che se me ta yesa me ntie but me da me me na to do na ida se me da me ntie me na se me de nti me success na nka phone kita no kura ida se nka phone no be ka ne nsem yeah na se e be je fi ne nsem na ko phone but if you go share in there there's be no that's I think say you're making a point so one na ya on fa phone in show go through screen be say ampa abuja ntase mu nche mu na ofa ya what is the be beto Ghana for you a say be mpegi for bi bia ya hwe bia e kwan da wada ma se fade efa bibia na se bia person kai bia se bia se bia wan for ka so ka bibia fa bibia person ka bia eno de okay akoma so ade bia me am ofa se obi creative ono anadamfo a ofre no ka incident na esi ne kire no me yere se wate se esi ne ho apai ma phone awre ni nti dem person me take this opportunity ama obi a ohwe mi bia ati asese phone no mura kura ni na nye call so na wo ye pe sin na yehu ye ne de nye call na wo ye na de asem si a ya omumpe asem no ba bi efiri na omo se ro mu kan obetumi aka sadi ati okay what's your passion dey ni bi ya frame boachi ya do afa boachi ya do obani ye ni abema obani ji ni se Hansen Kodua boachi nyame fa na currency me de neto la lawyer Kodua oh okay lawyer Hansen Kodua o popular lawyer pa onam de ebia na obi ni lawyer Hansen Kodua o ye ho ya whatever na am person go kan ho say once didn't sound very why very popular and you come in Ghana yeah didn't familiar with us okay abusia enti emu ya memfa ye nua bema Hansen eka nsi na ma ko ba school for amani o se o mo twe wasi o ma start ko anyi sa te school for ya bo me date no kra de share ye no school no wo impact omo effect na ma ye keep us at it wow then the classmates for near that bring so the brand o ma ti asem yo yes munka fra obehwe ba be this abre akoba nse dia ya na niema bebre na me kaya na e me ya bia na nka akora no kabiche isusi so be kwa kodi isan sam de ne to la yenti de bia so be yelo ya so be yelo ti but de nyame pe no ye yes ti dia na de be kai pa na ya woni ya niema be mi no na me nsa niema de bebre se me ba na ohu me a odi minika bi hia me na wabe ma tu na me de mensa atu no kom na wode ne nsa atu me sisi achi no se be 2 months ni a me ba ha no me ko pake me car no wo ofie wi achi wo wall bi achi na me pake car me no mo din ko wi nyina wi a me kra ne se me ikono me kra ne ma me se me ikono no wo ka ni inside nhina ne se e na start car na start family am sheme pa because me say oni me ka nko na ese
our press coach hasta tika na kaa ni jesu so so na mka ne say na mka say next time mama na nye say bi na nka me mpa bo nyina ne say enra bi hu so obi twika na small boy bi twika mi swing because na ma dwene say nka me kire no drive na say nyame ya do na kaa ni minya bi kan okra nka be no ama wow ni na culture Bamu wa ka wase ma wa kafra nyame be kafra ha abuja emo ya pa asube nde ye kan na kusise ye bi jari ama okesi ya ono a odim china de no ye ne nse Joseph sin nyame ne ku nyame ne ma kwante se nyame se ono an hye abusua na mu na papa rewo a wudi ni so a woti bia nyame na pepa ne miso na wo bibia nye yema no mesre sa asem aba ne mu ya nti ya ye nya abotre na ye nto ye bo ase e wo ye nsem ka ye ho mesre nyame so won hye abusua de won hye abusua na re ya me kura na chi minka date no okay nyankopon ya do na boni bi antu ye na nyame ya do 28 May okay and e kura na chi so ifa ko yina oh fine anabrade kwa brade he man area mati tani ye be kasa na ye ho de be dia abusua eduwa ye meja abusua fo na bibia nya boko edi nyina be pem ase bi da se o je bre na o hwe mi nyame nka ho na yi na so ye mfantu ye mfunye hwe se nsuo ne ade e se toto ne ade ya fa fo ne to baby na eno kwa de nka hwe nyame na be hu ye mobo no aboye ho ban but ye nya hwe ye nsu ye nse nyame se onom ya hoten onye fi musu ne se mo ye rade Yesu Kristo ni nti amen ye ntwa so ya adwen so areho no abapa nti ofa wole kafra na nyame shot abusia bepo me bishia nyame nka ho yakram bye bye